Haino hai Phasal Phungo Agartala ni Simi Sabroom thangnai rel Malkhung bai Pherejagwi Thowikha bisitham Chini umorni Khoroksa borok mung probas marak pati mung Phasal Phungo Shanti Bazar Potishori ADC village ni Jagannath para amsayo Phasal Phungo Shanti Bazar bakhaste ni bisingo khobjangnai Potishori ADC village ni Jagannath para amsayo rel lamaok laijang makha bisitham Chini umorni Khoroksa borok mung probas marak kokto mamangkhena amsayo thangwi Thowikha monpathor outpost ni police te fire service ni adongrok amsai ni lukurok ni khakamu Agartala ni Simi Sabroom thangnai rel Malkhung baina Pherejagwi Thowikha na oborok hinoi fia ba shoi kubui pati mungtamo obono chaito goi naitungna ni bagoi habawa ongkhorjak tabuk police हम सीधा लाइन चेक करते हुए चल गए अपना देखे तो हम आगे इन्फॉर्म कर दिए हम तो सर यहाँ पे हम लोग 7 बजे के आसपास जो है इन्फॉर्म किए हैं वैसे जैसे था वैसे ही थे Mangku thuiti samani yagulo postmortem ni bagoi Shanti Bazar Shakham Noko Rohorka police thuinai o borong ni tongthai dholai hangkor amsaini fia ba sal kolokma jora rongboi Arkipur thana amsaini bakra bakra joksungni nogo tongmani koktoma Bureau report Chini Khorang